Kinangaro din iruging iba sa papagayam dahil lagip tinapalabas din pagayam tiga Boeing itilawag sini sa gudayan nga tisurat. Dear Manong Nemy, nagiti ng kanak kadikalikagom na launay Manong Nemy iti pagsayaatan di kita anak da. Nagiti na kurapay ikalikagom damat ti sumaliwanwan no ang payonada ang sangkasapulan sangkapuyan ket no anyaman iti Naituding nga Gasat iti tunggal maysa dito tintay rumbeng nga awatan. Nga dumat Manong Nemy dagiti masaknan nga kalikaguman da iti agbihag nga naimbalikan. May sagmat Manong Nemy kadagiti kang kanayon nga dumdungeg kadating nga programa kahit kumet nga iburay detoy nanumo apakasaritaan tinumutibiyang numampay kunada Manong Nemy nga kasla naka-imposible. Ngayon pa-check Manong Nemy nga no adagaget panagsalukag aniaman nga rapaap ket makunod. Kasto man nga ron tiyo nga rugyak ti amin. Iniar-ar magpailaeng ni Roda Manong Nemy mangmangig kon nga sandak nga kayat dagiti naganak ken kuana. Kasi ti maysa Manong Nemy nga rabii nga nakpanang pasyal ken kuana. Ni tatang na tinangilokat itiri daw kalbasa nga tinugtog ko. Sige gayam, buwing. Diba nga review tata? Ala, sumar ka. Manong Nemy nalamiis iti panang panakisarita tilakay kanya. Nagtugawak Manong Nemy ket semrek matisuna wano napalman iti kusina taaddan ni Ruda Manong Nemy iti kusina ngagsasarita da kininyanang na. Ket dito'y Manong Nemy nga nangig ko mismo. Ay, Ruda, nadamanin na dyan nga Boeing. Dalagin kasangunan ta pagawidam nga sigotin. Umadla sa serbina. Sa ami akayat nga isot agbaling asawam. Nagsakit nga dinggin Manong. Amuda mangmangig ko. Irarantada pagkiti nga pangikan niya ka. Ay, husto ni tatang mo. Kaya, Roda anak. Anak masagbayam kang kuwan. Agpadpada kayo nga naggraduar lang ti high school. Kaya anak ita ti pagtrabahuan na. Agbabaka. Agrarama. Agbabengkag. Iya, isa po ya. Mano baka na. Nga ada sadya kapanagan. Ti balasi ut karayan. Iya po. Saan nga rubay isot na agbaling nga asawa manak? Napintas ka. Orayam no sino kita professional nga garim kang ka. Kang ruranti amin. Manguray tayo ti Hawaiano nga krusunata kang ka. Masaksakta nagkarigitang ibagbagada Manong. Tumagberak ko man ta pumanawakon hangim kasla nailansamot Manong Nemy di patong ko. Iti nagtugawak. Pudno ti ko na Manong Nemy ti ina ni Roda. Agbabaka kunada kanyak ta datalo nga taraken ko nga baka Manong Nemy nga bulos ko iti balas iti karayan iti kapanagan. Bulos ngem ano kasta nga mumalem Manong Nemy mapangkumit lang ida iserek iti kular nga inaramid ko. Tapno iti kasta ket sanda makadayo. Masaban tumatmanan iti pigat Manong Nemy nga inak bulusan ida tapno makapanganda agsursurda nga mangan kadagiti ledda ken nadumapay nga ruot nga diti balas iti karayan. Pambarag tumaten Manong Nemy amang sangat iti palamag ko kadadan tumaten si daen mi kadatatang kininanang kadagiti kakabsat ko nga masangatak iti palamag. Kalpasan data Manong Nemy nga makapamigatak mapanggunto sa rungkaran ng dikiti mulak nga nateng iti karayan metlaeng Manong. Ken kastamot tin iti bangkag. Ket nung nga panag-harvest
Masapa kami nga kakabsat, agramang karatatang kininanang nga mapanag nateng kat ninanang mapanang tumateng ilako ijetsandaan. Ti paglakwan na Manong Nemy mangted tumaten kanya. Kat di kita duma nga paglakwan na isuntumutan na iti ikatang ninanang kada iti kastusan mi. Idinto tanitatang Manong Nemy kat karpentero isuna. Linawas mat ngagsuweldo. Namta ko natin Manong Nemy sang kasapulan sang kaapuyan at damat ka di basit ng ornong kumanong. Tanukas ka sa nulahing malakok tuntimay sa abakak at ang tumatiri-inahin kumanin ti bangko. Manong Nemy, para kanyak kat agbalin to nga tamat nga na ornus, natal na naragsak ti bangunak na pamilya. Kabaylak tumad nga ta, ngayon tinaran niya kamasakbayan numanuntuman ti anak mi kiniruda. Yam ti makadakas Manong. Sandak mo takayat na kinaganak kang kuwana numampay. Pacheck na kayat nak ni Roda. Ngam saan nakpay lang inaklun. Ngayon garik itibagik Manong Nemy nga aramidek ti amin na pamuspusan tapno maasawak ni Roda. Ilmay nakmadla sinangon ni Roda Manong Nemy kat inyawat ko keng kuwana ti sarabok para keng ka. Ano di kito Talo nga narakal nga atis. Mabalin to ng maluungin to bigyan palubos ti Apo. Meaning, talo, I love you. Buhing, nagbambanog ka lang. Apay nagbambanog lang. Saan da kaakayat na kiti parents ko? Apay, isuda ka di desisyon? Saan ka di nga sikat? Numaminsan ka gusto ti bagbagada. Marigrigat kam lang Roden. Sa sika, marigrigat ka pa Di gasawa tanto. Di na marigrigat tanto. Nasoy naman da kiti marigrigat, agtalinad da marigrigat. Ngam no, makiasawak to di baknang. Di bumaknang to. At ang tumaten maitulong ko karagi di parents ko. Roda, di saludsod, ipatpatik na kadi. Buying, saan na si kakensyak tinikari? Saludsud na, sungbatan sa saludsud ko. Ipatpatik na. Uwin, Manong Nemy biniglak nga inarakop. Naggulagol. Boing, makita ka na nanang kinitatang. Agyaman at pa ng sungbat mong ganyak. Ay, itin ka onay Roda. Boying ipatpatig ka man, kamsanda ka kanya at parents ko. Tawari man ipilit ko to, sanda to laki dumanugot nga. Basta ramidan dati amin na pamuspusan. Into the bigat. Awan trabaho, di ba? One day off ko ng bigat. Napay. Inaktuburakan na jay, nabayagan nga saan ko na burak nga rama. Gantong picnic sa jay ba? Ay, bye. Sa jay karayan. Sige, umayag to. Ipambar kong tulatang matin nga nakaglaba. Uwin, ha? Mangaldo tayo sa jay. Adun to lagi di mapurakan. Ano't paborito mga lamas? Jumping salad, syempre. Oo, kilaw tanto. Sa sinigang nga dolakal nga bukto. Bala, tilapia. Kukom to jo bukto, kwakyo di tilapia. Sa bali di bagbaga maaman. Kukom to jabuk to. Takukwak to medyo tilapia. Agyamanak ruda tinaklon na kon. Agyamanak unay keng ka. Manong Nemy imatandar nga rud ni Ruda iti panagpipiknik mi, panagbuburak mi asang kapamilya. Naglabang muna kalpasan na idita imbilag na Manong Nemy dagiti lanaban na imayan dito baba tapno umay makilangin kada kami. Okay. Dandani may din malpas nga maburak tidakkel nga rama ket nakadadot na alami nga tilapia Manong Nemy dapay dalag dagiti lagdaw pirot bukto kipi
udang ken kastamoten kurus. Timulong Manong Nemy ni Ruda nga nangisagan at pangaldaw. Kaya di pangaldaw kami, nagabay kami. Kaya bagak kadatatang kininanang. Tang, nang, isunod tagbalik ang manugang yo. Taapay, inaklon na kan, sinong bata na kan. Di rabi datang. Ay, kasi ano kosta balasang ko. Ala, ano sam ti kinanumua. Nagpapado tayo lang tatang. Ala. Imasin nyo timangan. Ne, araw po ako naiimas na kita aglag-lag tupay lagalag daw ayang makilaw. Ngayon na pagsasalitahan mi ti may panggap ka na kinakanak kang kuha na Manong Nemy. Nga amumad na tatang kininanang nga sandak kakayat. Oray no sandak to na kayat kunak tinakim ko. Imuno na nga nagawid Manong Nemy ti pamilya kat nabati kami nga duduwa Manong Nemy kiniruday ti karayan. Agdigdigos kami. Iri panagdigos mi Manong Nemy inarakop ko iso na gawid tan sumangatan. Ita dya kalapaw. Anong parata ko man dya kalapaw? Awanin ti kaduhata nga tao dito karayan. Nag-aawid ang nagitipadam ngaglablabay itay. Ay huwag gayam. Inakasan ng nagitiligli na baag. Masubran ti bilagda. Nabago tinulungan kalpasan na Manong Nemy sakbay nga simangat kami. Nabang kami ti kubo-kubo at damat papag dito'y Manong Nemy kit inyaplag ko ti ikamen. Sako inarako pa ni Ruda nga impaid da Manong. Ala boying, o mga no, da makakita ka nata. Awan ti kaduwatan dito'y. Kahit ko lang iparik na keng ka, ti bara da kita ko. Nakapapaot Manong Nemy di ba naglanang dagi di bibig mi. Aging kangajak na pupuutan ngagpadpada kaming gayaman nga asla kaipas ngay nga maladaga. Nakabimbintas, ti pakabuklan ni Roda Manong Nemy. Nagmayad ka din Manong Nemy akaram kamen dagiti dua nga virgin nga mansanas idi barokom na. Nagasog iso na Manong Nemy nga nagareng-eng nga dayta ti adadangan ang parugsoy tirignan. Iri mismo nga abong-abong itigid ti karayan Manong Nemy tinak ng burak kan tisal salmet-metan ni Ruda Kristal. Uwan Manong Nemy dito'y nga inak pinisang titalon ti langit. Kaya dito'y Manong Nemy nagkuyog kami nga nagampayag iti tangatang nga nang labas kadagiti maagda-agdan nga napuraw nga ulep. Ket namin adumi nga tinukno ti ngagatuan nga langit. Nga ididamo Manong Nemy ket nagsangit ni Ruda. Awan ti rombe nga kasangit mo, sweetheart. Gabotasan ka nga baybayan. Asawain ka. Sanda ka akayat dagiti naganak kanyak. Mapilitan dan to nga mayan. Nuag sikog ka. Ha? Masikugan nak nga ta? Apay, ako magdiferensya ka. Sa ako magdiferensyam. Tap na sigurado. Ulitan ta. Buhing. Buhing. Roda. Buhing. Masansan idin Manong Nemy. Ngano kasta nga agburak. Burakag dagiti ramag adda isuna. Masansan idin nga maulit ting kampanagkanaig aba nagpapas ti ragsak kini Belen iti unek ti kubo. Pasare mapangkampay iti malem Manong Nemy kalpasan nga agapoy isuna iti pagtrabahuan na ka sales lady department store iti sentro ti Lawag. Umay kami mapangkami agnateng Manong Nemy kadagiti mulak nga nateng iti giti karayan sa kamtuman nagpapas iti unek ti kubo. Naamon siguro Manong Nemy dagiti daganak keng kuana nga dan nagkinaawatan mi. Iso nga tinaminsan Manong Nemy nga nakita kami kay ni Tata Bantur nga amana. Ay, boyang. Ay, nakigam tata. Uraan nga tararabida ma. Ibagak keng kaipalkak. Saan da ka akayat ngagbaling nga asawa ti ako? Uraan nga papaspasama. Nangrunag at adda sumangpet nga Hawaiano nga pag nga sawami kang kuana. Iso nga uraan nga tararabidem. Sa munto nga maasawa ni Roda. Itagbat mo na itay tibato. Kadagpaiso Manong Nemy nagdinamag dito lugar mi nga adadimteng Hawaiano.
Nakalugan da iti van Manong Nemy ket napanda iti balay da ruda. Ninanang tinang ipadamag kanya. Ay, boyang. Nanang, nadamag mo kanin, tidamag. Tiyan niya na. Adda hawayano nga napan mga asawa kin ni Ruda. Anya? Why? So iti pa nagkunak anak ko kat saan nga siya ka? Ti agbalin nga asawa ni Ruda. Saan mi nga mamanugang ni Ruda? Talaga nga siyempre agpraktikal mataan ni Ruda. Kayat na adya hawayano nga miti siya ka. Siya kanulaeng agbabaka, ngagrarama, ngagbabengkag. Dahil takit timang mangig ko kini bantor nga ama ni Ruda. Manong Nemy, tapno mamati ak, tapno mapaniknik ak, napahanak nagsiim. Kinagpeso. Ado ti tao ti balay da Ruda, Manong Nemy, at dapat iti againumin, iti arak nga pupulutan, iti sangot ti balay. Iti nito ta, damat tao ti unin. Anya taramitek, naku nagtinakan mo. Saan nga agbaligi? Saan nga baling agbaligi na diyang hawayano nga mga asawa kin Ruda? Nang likawak Manong Nemy kat simungad ak iti likod ti balayda, imasidagak iti panakakusina da. Iti na makitak Manong Nemy nga napan iti bangsag ni Ruda. Ruda, buing, umakatoy. Bimaba Manong Nemy kat imaitihan ko. Itilingad ti puon ti damurtis. Sinarakop ko. Ruda, saan ka mananugot? Saan ka makiasawa kang kuwana? Abay, impudno ka natatang ganinanang. Ngagdadagsenak. Ha? Masikog ka? Sa ako imbaga iti hawayano nga mga asawa kanya nga masikog ka. Ket, kaslasanan nga mata na kayat? Buing, baka ipilit dalay nga asawahin nak di hawayano. Iso nga, urayan nak. Inak mangalat sumugban ng arwatek. Ta sumurtak kang ka. Itaray nak. Agtaray ta. Gasta nga rod tinapasamak Manong Nemy. Nagtaray kami kini Ruda kit impangko sa di kagayan. Tatakabsat ni nanang sa di kagayan Manong Nemy kat sadya tinagtarusan mi. Ang ada kaya sa sawad natin boyang. Andi, ni Ruda. Nagbalinto nga asawa, intaray ko. Sarap ko nagtupay kami. Lahat sumanong kay nga rod. Kasanong kabayag dito to'y. Ore makalahos kam lang anti. Kan masikog gayam ni Ruda. Kan masikog gayam. Apay nga naskin pa lang itaray mo. Sanda kami nga kayat digit naganak kang kuwan anti. Gabot ha. Amoy umatan. Alalala kita kalintagan digit naganak isapul ti pagsayatan ti anak da. Ayam do talaga nga da kayo tinaikari. Ora anya mataramidan da. Ora sino nagdebdeb pa. Da kayo nagkasawa. Nagtalinaid kami nga Rud Manong Nemy kini Ruda dito kagayan. Ngawan ti sabaling inaramid mino di nagpapas iti ragsa. Tumultulong kami met kadagiti trabaho ti balay. Dangron iti talon ta sumursurutak kini angkel nga mapanit talon. Kasi nung araw din ti agaywan kadagiti bakam. Itatatakat to'y. Adamat ni tatangkel. Ni tatang. Gitu na. Nakaado ka siguro. Aday talon nagbalinan nga 5. Rapay. At damay sa nga babae, ang gagananak. Basta rin mataglako ak at masabol umimet. Kaya pasama, pumustama na kiti bangkag mo. Awan sarde ko agmula angkel. Pati jiigit ti karayan kat mo mula akpay. Wala. Agsalukag ka, gagagat ka. Asino ti damulan ha, adapitan na. Naging ka Manong Nemy nga nagawid kamin dito lawag kalbasan ti makalawas. Ket ko na datatang kininanang ngagsubli-subli kano dagiti naganak kini Ruda dito ibalay mi. Kinawan sa bali nga naramid mi Manong Nemy no di nagkukuyog siyak ni Ruda dagiti naganak kanyak.
indarami mimitan ni uncle ko nga kapitan, ken duwa nga kagawad nga napanin ti balayda. Tapno mapan mga sasawa. Nagpagawan kami Manong Nemy kadagit naganak ken ni Roda kadawanen tinaramidan da. Ay, kito tagala talaga kata kayo tagasawa ta kayo. O mabalim mi na. No dayto ti kinayat mo nga Gasat Roda. Kada bahawayano nga mga asawa ken ka. Ingkuktar mo ti Gasat mo. Adan sa bali nga inasawa na. Kahit posible nga isunto ti mapanja Hawaii kita matawing nanto di nakanak ni kakabsat na. Ay apo ya. Tatang arami damin to ti amin tapno umasenso ti biyak mi. Kino na ni Roda. Pudno dahi tatang. Ora agbabaka aklang agraramang agbabangkag ako nayo. Babayan di panagsalukag ko. Maikakto tinarad niya kamasakbayan. Ti pamilyak. Ti pamilyami kini Roda nga bangunin mi. Manong Nemy tuloy ko nga rod tinagagagat nga nagtarak ni ti baka. Imadun ti bagak tadan sa nga dosena. Gasgasat ko Manong Nemy, gasgasat mi ti kambal nga anak mi Manong Nemy ken ni Roda. Singin nga duwa nga babae. Ti mo na nga bunga mi ken ni Roda. Isuda Makon wano Maria Concepcion ken ni Mae, Maria Elena. Makaayayo nga singin Manong. Ay na, naglaing ka pumutot, ha? Buyeng, singin. Umat sama ti puon ti nga singin. Kaya da kayo Roda, da puon nyo, singin. Ada na nang, ay sumid lang Opo, ni Makon, ni Mae. Makonsepsyon, ni Ma Elena. Nadan kami ti kabukbukodan nga balay, Manong Nemy naman pa'y simple laing. Igagangi lang ang balay, ang sementado siyempre. Adaan ito upat nga siled. Ta kaya't mi Manong Nemy titalungan na. Manong Nemy nagbalimot nga naragsak naawat dak ka namin pinsanin Manong Nemy di kita naganak kay ni Roda. Ta siyempre adamat da pakiranudan da no asta nga agharbesak kadagiti atengko nga bulak malibre damat iti makan. Agparti iti manok, mabanak mat mangitid kadakwada iti manok ng partsenda. Kat nung asta, nga bang kami ti karayan nga agburak, maramanan damat ti kuros, bukto, tilapia, kada udang, kin kape, birot. Aging ka Manong Nemy agsikugbat manen ti asawa. Kat awang pa'y amay sa nga tawon di ti kambal. Panggana-kanak. Gabutin ni nakaalak man ang sweetheart. Agmaraming tateado. Uston ton. Ano? Baka kambal man ang daytoy. Agpaligay takton. Usto na ti talo no as pagarigan ta saan nga singin dato'y may kaduwa nga anak ta. Saan nga singin Manong? No dikit lalaki. Manuel III. Manuel III kunak gabota juniorak Manong. Manuel tinagan ni tatang senior ket juniorak. So na lang ti palayaw ko buing. Iso nga ti lalaki nga anak mi kay ni Roda Manong Nemy ket Manuel III. Ni June wano buing the second. Adadan Manong Nemy nga gaid ko ti bapan mangkita mangta sa kwar kadagiti bakak nga aday ti kapanagan ken kastamet ten ti kaadu ti ramak tamayat pala iti agrama iti karayan Manong ken kastamet ten ti agmula iti igid ti karayan no tiyempo ti panagmumula no malpas ti layus ken agmula ti bangkag nga awat ko Manong Nemy nagtultuloy ti kinagagat ko kinagagat tap no may kak tinaranya ga masagbayan dagiti talon nga anak ni. Wen Manong Nemy talon dagiti anak mi. Ket nagtultuloy tingkam panagtinulong iti asawak panagbengkag panagbarama no tiyempo ti rama. Kaya tultuloy ko Manong Nemy tinang paado kadagit taraken ko nga baka.
Kaya listo nga naglabas sa nagtulid ti panawen adhan Manong Nemy dagiti kambal iti elementarya kastamatan kinibuying di second. Kahit nakaragragsak kami Manong Nemy no kasta nga dumteng iti recognition gabota agpapada Manong Nemy agpadpada dagiti kambal nga nalaing Manong Nemy. E dinto tinibuying di second Manong Nemy nalaing met. Kaya't nangasawan Manong Nemy nalalaing, nakalalaing. Dagiti anak mi may pagpanakkel mi ida. Kaya't daydayawan da kami met Manong dagiti padami nga naganak. Ang po nagagasgasat kayo boyeng, Roda. Nakaayaw nga nalaing dagiti anak yaw. Nang naroon na dagiti kambal. Ngamsan matamaliklikan dagiti problema Manong Nemy. Iti adan iti sekretarya dagiti anak mi Manong umadadun siyempre dagiti gastos mi. Magastos mi. Nang runan kasta nga dagsakit kadakwada. Kisayan ti ornong mi iti bangko. Nga dagita nga kwarta Manong Nemy kat isut isagsagana mi nga para panag-college dagiti anak. Do nag-college to dagiti kambal siyempre duwada. Kadito nag second year college da ag first year college tungod ni Buying Junior. Naging kang iti may nga aldaw Manong Nemy nga papangko panangapon, panang pastor karag iti taraken ko baka tapno mapanda iti apon. Nasib nga tanak. Tadamay sa Manong Nemy nga saan ko nga masarakan. Tano bilbilangi ket kurang ti maysa. Nasib nga tanak. Nagadayuak Manong Nemy. Aging ka nga da anabaab nga mangmangig ko iti asideg. Diyos ko. Dagitan sa mata na kita ng alat ibakak ko na. Madamadan sa mata na parparchen. Nagarudugak Manong Nemy. Kinagpeso. Parparchen damatan nga ongkayan. Tibakak Manong. Malasin ko. Tamakitak ti ulo na Manong Nemy ng insinadan. Dagiti agkaagap. Limada Manong Nemy. Awan ti malasin ko kadakwada. Nabayag akong nagtartarakan Manong Nemy. Itapay lang nga mapasamak ti kastoy. Manong Nemy, iti pa naggunay ko nagkarasakas. Tinalyaw dak. Hey! Sino ka? Manong Nemy awanan ti paglusutak. Nakita dak. Sino ka? Siyak ni Buying. Siyak takim baka na tapinartiyo. Kano pagrarangasan da ka ita pare akit awan gaway mo. Ureng nga tang agtaray ka kit palikaw-kawan na ka. Kaya't mo ka din may saruno nga mapartik. Ha? Panagkunak sa kaya nga tamat nga takis unay. Pinartiyo lang nga rin tibakak sa dakpela parchen. Wala ano agriri ka? Ano tumangsit ka? No lumabang ka? Di ka kumamot agtarakin. Tapno ang parchen nyo. Kaya ito isarunoyo man nga pungo Italian iso na galot tayo sarunote nga rukruken. Saan ka nagkuti Manong Nemy? Ikamakit di ati putan ti bala daw ko. Ta saan nga mapanitoy no awan ti bala daw ko. Nakabarikas lata ti bala daw ko Manong. No umayag dito kapanagan kaya mapanak di bangkag. Na siyempre napilangat nasalaknib ko. Ada bala daw na pare. Ada, panglaban na ka na tayo. Sana ka lumaban ka na kayo. Kabutawan ti gaway ko. Karbang laing nga salakniban di biyag ko. Noon yaman ti dakas ka na bidan yung kanya. Ngam dya kayat nga dadakas sa mapasama kanya. Gabuta, talo dagiti anak ko. Dagiti putot ko. Gada amin ti high school. Nga masabang nga mabalo ani baga mo. Nung muna tayo pinasman nga rin di bagat mo.
Ala, saan ka nga griripay? Paring boyeng, rin naman ang milang dati bakam. Tapno awan ti ado nga ririm. Mangalakam lang. Tayawid mong tumit lang di kito yung sobrami. Ha, kakadwa. Alain yun kayat yung alain. Tagawid tayon. Ibata tayo lang kinibuyo yung di do mga paset na. Tatlo madamot lang mapan na ipauraga ah. Manong Nemy sang ko nga nabunag nga naming pinsan inayabak ni tatang kenti may kakabsat ko. Kuna ni tatang Manong Nemy nga nasken nga maipakaamoy ti polis. Tamalasing kumat Manong Nemy no sa sino dagiti akin aramin. Bayan yun tang. Kahapon ko mga bayan. Mga no aramidan dadto manen. Padasin na pa yung aramidan. Sagkod tubat na ng papakawan nida. Nakunak tinakan. Kastamat Manong Nemy timbaga ni Roda. Saan kan ngagpulpulong pay. Amangan no balsenda ka. Kastamat ti ko naki. Amangan no balsenda. Yung napadasan na pa yung aramidan. Makamuditan. Isuntumatan ti panakipulog ko kanay di pulis. At dan ngagpapada Manong Nemy dagiti anak mi iti college. Nursing ti kurso dagiti kambal idinto ta engineering Manong Nemy ti kurso ni Boeing III. Idi mapasamak mat manen Manong Nemy ti digra. No idi ket kagudwalaeng ti may sabaka itinapukaw ko. Di Manong Nemy ti bigla nga dinteng tinapigsa nga layos wano bagyo kandakkel nga layos. Diyak din namnama Manong Nemy dati nga kasta nga aglayos Manong Nemy kit iabog ko lang na ginibakak iti nangato nga paset iti karayan wano iti tepang manong. No idi agpatagada lang ti kapanagan ngem gabot aglayos Manong Nemy bunagak wano abugik ida nga iganot iti tuktok ti tepang ngem gabot adakkel nga layos Manong Nemy pati nadanon na pa iti tepang Manong Nemy ket nayanod dagiti adu nga baka. Nagdakkel ti pukaw mi kadaydi nga pasamag. Naawan amin Manong. Pati ti ornong mi ti bangko Manong Nemy. Kit ko na ti asawak. Pasardengan ta pa lang ngagbasa dagitan nagtak. San nga mabalin? Agraduarin na kiti kambal. Isong ituloy dan. Pangalan ta nga rod. Kit pati ti kwartate ti bangko kat nausar. Makamunitan. Nangarotaramidan ta. Ubutang ta. Imbaglakid din Manong Nemy tada nagpautang. Kat balbalyo manin Manong Nemy nga nangalaag iti may sa duwa talo nga baka tay supay Manong Nemy tinyo tanga tinggatang ko kanag ito'y binalbaliwak Manong Nemy tinagpastor iti kapanagan aging ka Manong Nemy nga minunot matlaeng nga mamayadan mi ti utang mi apagisumat Manong Nemy nga mabalimin nga partsyen ti may sa nga baka kaya pa nagpariduar mi Manong Nemy nagpartikam ti may sa baka kanduwa nga baboy talo nga kanding nakaragraksak kami. Nagsipot ta makita min Manong Nemy di bunga ti sakripisyo mi nga gasawa amang paadal kadagiti duwa nga anak mi damakon kanimae. Nerwarda nga dagos Manong Nemy ti panagtek da ti board kat nananaydan nga accountant o CPA. Nakastrek da nga dagos Manong Nemy iti opisina. Numampay sanda nga agpadpada iti bangko nga astrekan nakastrek da trabaho. Duwa pa'y nga tawen agraduar tumatan tinaudita gabot engineering ti kurso na
Akit porcher king gana ti fear. Manong Nemy awmet ka din edi madi nga mapaspasamak. Kaya natatang kininanang ko Manong Nemy manggapudan nga kapsut. Siyempre talakalan na kita puko na. Nang tang orayan pa lang madaan kay ti apo ko dito ito nagkasawa na kiti kambal. Graduaran Manong Nemy ni Boying the second one of the third ay giant. Manong Nemy nagparti kamot manin na nagpaala nang na lang ruden idi may ruwar na ti board na may son nga na nga engineer. Sumaten Manong Nemy ti pa nagkasawa na kiti kambal di mo nga takapatyan Manong kambal da kambal mat lang di kita ng asawa katakwada. Arkitek ti maysa idin to ta maestro ti maysa. Naandaan nga dagos Manong Nemy di kabukbukudan nga balay ken saggaysadan iti apo kumi iti asawa. Nadamaten trabaho ni Boying the third Manong Nemy. Nag-asawa maten. Nag-aasawan Manong Nemy di kita anak mi. Ket kinindaw mi iti inaudi nga anak mi Manong Nemy nga makipagnaid kada kami agraman ti pamilya. Kapag na may isang engineering so na pinadakkel na pinapintas ti balay mi ngayon iti pagnanaidanda agraman dagiti tallo nga upo kami kadakwada. Duwa nga lalaki may sa babae. Sagdudwamet Manong Nemy ti apo kami kadamakon kinimae. Duwa nga lalaki ken duwamet nga babae. Lalaki ken babae dagiti anak da ngagpadpada Manong. Indol-tuloy ko pa laing Manong iti agtartaraken iti bakang saan na nakas idi nga do. Umanay laingan Manong Nemy nga pagpalang itak no kasta nga bigbigat nga masapaak nga mapan ti karayan nga bumalasiw nga mapan mangpabulos kadigiti taraken ko. Anawa endak Manong Nemy di kita anak ko ustunan pa taustunan tang ginanakalatan makamu kami nga kakabsat nga magtit iti kasapulan nyo nangrona kat ni paati da kayo kadag maintenance kay matan akas kadalulo kini lola. Wain Manong Nemy kasto dagiti anak ko agin na kami matan anyam talagang kasapulan latamat exercise ti panag na manipod ditoy king Gasat di karayan agsubli manayin detang exercise ko exercise mi ko na tapos dari agkuyog kami iti asawak nga mapanag natin kadag iti mulabi nga natin iti ikit ti karayan dati bangkag Manong Nemy nga paglaklak ang pagmulmulak idi sinakop beten di aking kukwa kaya nagipatakder damaten ni dakila building. Yung madumaten na giti tao Mano. Ngayon daytoy pagsayatan na tanaisakad mi ti masakbayan na kinanak mi. Numampay na numukam lang ang padpadang ang isawa. Dito nga rin ti pagkasalita kadagyaman naklauna iti ano sa mga nangibasa kat sabi ko mata damat na ibatik nga adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag kadag iti padag nga di mga kanagbuya. Toyagyaman nga pagayam mo Boying itilawag sini. Thank you ken ka Boying iting ka pa nagsurat. Thank you mat ka nagiti nagbuya ken nagdengag.